Ekusefede sikhiphani impintshaka hayi since kuyi Friday kanje mfanele asinambe ivuka ikhuthele blind ngithe mangivuka ekseni ngabamba ilaundry ngi 2 minutes fast ngayibekela le ngathi hayi man nalama tiles lawa sangikhuthaza spin a while since ngishaya ispring cleaning la endlini ithi ngibambe lama tiles fast hayi ngwabambe chucks vele hayi sinenini ngiyacabanga man ngithi ayazi nomuntu kudala agcina kuyogunda intwana ngathi sokuyintwana ka my friend awu ngikhumbula ukuthi bafana iyadlala clubs house nini ngiyabona nangu bamuyisa lapha umdlalo bafana ene manje ngiyabheka uTebogo kwena uyiswa ubani hayi angazi ukuthi ubani but uMr Ref nangakhiphi lo khatha inikeze evidence mahopa hayi sinini ngithi ayazi ukuthini le ndaba leyo ukuthi manje ngiziblomele nje ayingathuni for call ngibheki bafana ithi once nje ngigeze ungangibuza ukuthi why ngigeze ngamavasi lapha i2 uyabona i2 ngeke ngikufundise yonke into mpintshami A1 yaphansi A1 yaphezulu futhi ke today bengisitshela ukuthi angizothatha isikhathi eside ukugeza ngithola because hayi man indaba yokuthi sogeza isikhathi eside singamajida ispani yasiza bafana yakora at my kora same time ngathi hayi good shot ithi vele ngigeze nje 2 minutes ayivele yimi lona vele ngithi ngale 2 minutes lenginayo ithi ngishaye nje fast ngiyageza uyayibona insipho ntwana uyabona ukuthi vele ngiyageza ayivele ngigeze ayingicabanga ukuthi okay after lana ngizothunani ngithi hayi man kumele ngivanye ngiyobona uSlender before ngibona uSlender ithi ngiqedelela ukugeza ayingeze fast and futhi wena ngiyakubona ukuthi ufuna ukungibuza ukuthi hayi the coolest time uclean abogqokile impahla lezi namanye usagqokile impahla lezi hayi ngeke izisipane leyo and ngiyazi ukuthi manje uyazi wash and wear so since ngiwashile kunempahla zami eshodayo ngithi hayi man ithi ngivanye ngolanda ivest chucks ngilanda ivest khuphuke futhi ngibuyele sengibuyela manje sengimnandi mfana ngigqoke nevest angithola hayi yimi lona vele ngiyaziprepare ukuthi manje ngifuna ukuvaya fast ngiyogunda ngiyobona uSlender ayisharp ayisinini ngiyabona ukuthi hayi man umuntu akabukeki kahle asibona nesipili sami sinjani mfana sikrekile ungenzi ngathi manje lesipili lesesiswasikho kini because ngiyanazi nina le ipili lezi nizithola kulama wardrobe lawa ama 2 minutes lawa vele nje avela ayiwela ungazi ukuthi awuyiswa yini hayi ngithi awuthi ngiphume vele ngibabone ngikhumbula ukuthi manje hayi mana nginanyuke cap nyuke cap anginayo so kumele ngenzeni kumele ngiyokhipha inyuko phela the last time umavusana wangigaya lift yabona abona ukuthi hayi man the last number ngeke iziwalk nje i-distance engaka thina sikhona hayi ngithi awuthi ngivaye ngiyokhipha inyuko fast hayi ngiyathopa vele ngiyazokhela kumnandi yabona imude kasi yonke into imnandi amajita busy aphethe into zabo ngiyasho ukuthi since kuyi Friday kanje ngiyasho ukuthi mangathola thunyana nami ngizoba mnandi awuthi ngikhiphe inyuko fast maybe ngazidonsela lo thunyana. Nawe yazi ukuthi ayikho into emnandi njengokuthi manje mawuthi upressa nje amabhathini umshini uvela ukhulume nawe ayi ngazicoba vele into zami ngavaya ngathi hayi man ithi ngibamba icap wale ngisalinda itaxi hayi man ngiyasho ukuthi kunento esalayo ele oni ngibonile ngibhizi ngigezele Vascomini nazibuza ukuthi hayibo the coolest mfana uyilast number akunane shower awunane bath no bafethu ngiziblomele ekasi mina so lezo zinto leza ngispanisa nje iVascom nje la kimi hawu sinini nangumakhazi ubhizi uyangena la itaxini ngithe emakhazi uzwile ukuthi manje amanzi bazowavala emakasana no sesoba neschedule samanzi wathi makhazi angicavi next ngathi zwibuya ayifethu umshayeli avela ayishaye nje imoto izule ngithi club so wayesidlule police station bafethu phela izolo kunamanye amasimbi wathunakala ngara epolice station but ungangibuzi bekwenzakalani lezo indaba lezo azifune mina lezo ukwabona pho wena epolice station seyiphenduka icrime scene hayi ngithi kumshayeli akayishaya izule ayishaya umshayeli vele izule sinini ngibathe ngithi ngiyavaya man ngiyambona my sister ngapheduze kwami obhezi ngishanga side ayi ngizama ukuadjust nami ngiadjust isport sami vele yabona hayi my sister uthi huye akusuhuye why manje ngahamba ngemoto hayi no bafethu mina ngiyawatha sekasi vele lezi zinto lezi ngizijwayele zokuthi manje ngizibambela nje itaxi ngihlukane nezinto ezibhaya ayivele sengiyafika ngala kuSlender salon uSlender bathi akekho ublomile namanye amajita sengiyamfuna manje patraw uva mfethu khambani Zokala uzongifunda. Hola. Shosho. Mtsepani. Ukraine. Shosho.
awusilende upatra wama vele athi hayi mfana hlala phansi ngikubambe nje fast uyazi yonke into ethunakalayo fandahi ithunakala nge2 minutes hayi ngithi hayi feed hayi ngikhipha isport ngisilahlelele namfana yazi there's something engisolisayo ngenwele zami angazi noma isolisa mina ngiyi1 or nawe yakusolisa nginobu my friend nyana nje ayi ukuthi thamala malisekho emhlabeni bengizolibuza nalokuthi kahle kahle kuchunakalani why kuyimi kuphela nje ushaya ngale nwele lezi because nginobu my friend nyana nje ayi leyo ngathi kuzomela ngibuze ulady lami ayi untwana vela shaya into zakhe fast lapho yabona sizishaya nge2 minutes sinini naye enye indlu bayakha nge2 minutes ngara uzoyibona later on ukuthi kahle kahle da chunakalani ayi siblomile vele kumnandi untwana uyangidreama ngazi noma uyangidreama or uyangidreama wenza zonke lezi zinto lezo ayi avela ngeno pasta angithi ukundile Yeah. all right kodwa awufanele ukuthi udreame Oh. it is written in the book of Leviticus ungadream do not dream your hair Okay. ungayenzi line leso ayabona at this point mfana ngiconfused like nobody's business ngiyazibuza ukuthi kahle kahle ubrother Enigma uthini kimi uthi ngingadream or ngingatream ayi but istory sangelinye ilanga leso uyalikhumbula lendlela bengikuchayela ngalo ukuthi bekuchunakalani ile on bheka ke amajita kuse wava no la majita lawa waspana bafethu mawufuna nje iservice fast 2 minutes meluzwakale egaslami mfana ayisengilungisela ukuthi ngiyavaya ngiyabona ukuthi ale sport lesimanje angeke sangispanela ithi ngicofe le sport sami ngisifake ku side back because awusekho umsebenzi waso most at this moment kunini ngibhizi ngishana nesport ayingithaza ukuthini mfana ngizwile ukuthi kunezinto ezibhaye sijunakala eKasi plus iFriday makuyi Friday into engiyichunayo vele abona ngibhizi ngithathana nama walk ngiyacheka ukuthi manje kunamatende kuphi nakuphi so that ngizokhona ukupdate abantu bami baseKasi ngithi awuthi ngivaye ayimi lona vele ngiyazivayela bona vele istrata siyaphithizela lana ngize 4 vele eKasi lami mangithi clubs ayi ngibona mani iclinic ngithi hayibo iclinic iyaspana le clinic lena hayi but awuthi ngiyeke indaba ye clinic cause uzoningixabanise nabantu bathi hey ukhulesti kwenzakalani ngibamba itaxi vele ngiyadawuna ngizela vaya endlini mangithi clubs ngithi hayi man thana makuthiwa into ziyafana lona uOscar omuhle lona uOscar omuhle hey uyazibuza ubani uOscar omuhle enye out eyicomedian yabona manje angisazi ke ukuthi lo mjita ngizomconvince kanjani ukuthi ufana noOscar my sister ngimfries nje ibhela sakhe fast ngithi my sister ngena la ku Facebook le out le ifana nale out le ifana nale out le awumkhombe la fast ngicela umkhombe Yeah, that's one. atswani wena diprazo Hey, yeah, I know that. maybe ni related mfethu Yeah, vela siyathwana. afile sekimconvincile vele umjita ukuthi ufana noOscar omuhle naye sekashaya ismile all the way siyavaya ke manje kumele ongidropa vaya 17 eKasilam but hayi man uOscar tha bheka poison since fairly uthi ngifana nalomjita lo uthi uni comedian fandahle ngicabanga ukudropa straight endlini ucabangani ngithi hafile akuna stress my sister une flop my sister tha no akuna flop ayisiphinde sidlule la police station ngithi shaye kakhulu umshayeli hey phela lana singaze sithole ezinye izinto mfana hayi sivele sifike ke eKasilam hayi umjita vele sekajabulile uyasho ukuthi mfana ngizophinda ngikubone futhi ngelinye ilanga mawubona uOscar omuhle mfana ongikruntele yena at this moment ngiyasho ngithi hey uOscar namataxi ayiphatha ngeke uwazi because siphila emhlabeni kaGod zonke izinto ziyenzeka khona lana shout out to Oscar Muhle wafithi yenye out yami ezinye zezinje ezikhona ngaye emakasana ngiyafrustana nje ami danko